дар Тоҷикистон барои бори аввал рӯзи ҷаҳонии мубориза бар зидди қочоқи инсон таҷлил шуд. Дар робита чандин маъракаҳои иттилоотӣ баргузор шуданд ки ҳадафи аслии онҳо огаҳ намудани мардум аз хатароти қочоқи инсон буд. хонум Солива, хуш омадед ба меҳмонии мо ва саволи якуми мо чунин аст ки сабабҳои асосии қочоқ шудани тоҷикистониён чӣ аст ва оё оморе вуҷуд дорад ки масалан дар таи 6 моҳ ё 1 сол чӣ қадар инсон дар Тоҷикистон қочоқ шудааст? قاچاق شدن همین شهروندای ما از خودشون وابسته. بسیاریشون قانون و قاعده نمیدونن، یا پیش از یک جو رفتن و یا یک اومده حقوق شناس کتی اومده مصلحت نمیکنن که آینده اگر در همون جا در خوندن رومی، در برای کار کردن رومی، چه دانستنم در کار، چه آموختنم لازم. اما من همین گفته گذاشتنی که بسیاری همین زنها، بسیاری مردها فریب با فریب افتاده میرن در همون جمهوری ها که چونکه ما 9 سال بازم در همین سمت کار میکنیم. ما بسیاری خیلی آدم ها کتی واخوردگی، چند قدر آدم های برگردوندگی. ما با هم خیلی شده ایستاده است که 1 سال با یک خیلی وقتا 28 کس، یک وقتا تو 30 کسا. من حاضر در نیم سالگی، من شما نیم سالگی چقدر بودنش گفته نمیتونم، از اون سبب که استاتستیکا خیلی معین نیست، استاتستیک معین. موردهای مشخصی قاچاق انسان رو شما نمبر کرده میتوانید؟ مثال بودن یک مرد با زن فرزندش رفتگی بود و روسیه گروزنی بود. خیلی هم یک روسیه بموند. همون заводи ғишбарорӣ ба кор мекардагӣ, нафас гирифтани намемондагӣ, буромадани намемондагӣ, як кор карда шабу нисфи шаб ино оилаш кати кадом раҳ нишон метиҳаду ино гурехта мебиён. Ино қариб 6 моҳ 7 моҳ ҳамин дар паногоҳи мо буд ва ёям дар ҳамун ҷо дар ҳамун заводи ғишбарорӣ ба ино ҳамчунон ғулом кор мекарданд. Ино маош намедоданд, авқотхӯрӣ дуруст набуд. Ино бисёр азоб кашта писарчошон 7 сола 8 сола буд ва ё ҳамун раҳ нишон додан ва ё гурехта омадан. Баъд аз моми Москва мо ба занг задан, мо ва ё пешоз гирифтем аз аэропорт и дар ҳамин паногоҳи худамо ҷой кардем. Занҳо ҳастанд ки хеш табори худаш фиреб карда гифта бурда, мегӯяд ки мери ана дар Русия мебарем, то ҳамунҷа кор мекунӣ. Аммо ино мегирану дар Русия не, дар Арабистон мебаранд. Зана ки вайда чихел бесавод будана барош самолёт бешитан ба баъд вай мекунад ки мефаҳмад ки дар Русия не, дар Арабистон бурда истодем. Дар ҳамунҷа ин занака дума бисёр азобо каштагӣ. Баъд ки ин аммаша духтараш мегӯяд ки агар ту мана равон накунӣ, ман ҳозир ҳамин дастумо ваяша мебурам, рагоша мебурам. Ана баъд полис мебиёду тиям маҳкам мекунад, баъд ҷавобаша метиҳ гуфта. Ин метарсаду хай амаша тағоша духтараша бармегардонад. خب چی تمایل‌های نوی در این سمت مشاهده می‌شود در سال‌های اخیر؟ نه حاضر چخیل که می‌دونید ها تروریسم، اکستریمیسم چخیل ناز می‌دونید که حاضر بسیاری ها اگر شوهرشون رفتگی باشد زنهایشون هم میرد، کودکاشون هم میرد و یا نمیدونن که در اونجا چی و یا وابسته. بسیاری من گشته اومدگی و پشیمان هستن که در همون جا رفتگاشون من زنهاشون سودا میکنن در اونجا. خانم سولива, شما کوشش‌های حکومت تاجیکستان را به مبارزه برای قاچاق انسان چگونه ارزیابی میکنید؟ خوب است یا اینکه کافی نیست؟ حاضرش به چخیل قانون ما است، کافی است. همو اگر حکومت هم پناهگاه دستگیری کنن، وزارت تندرستی وظیفه خودش گرفتگی، چون که ما بسیار التماس کردیم که همین پناهگاه دستگیری کنید تا که ما تونیم که همین زنهایی که از عربستان میبیون تونیم که ما ویای در اونجا چخیل میگن ریابیلیتاسیون کردن برای اون که یوری یوریدیکی منی روانشناسی بعد اجتماعی
ёри тиббӣ ҳамина то худашон бо омадана дар ҳамунҷа нигоҳ медорем то 3 мая то 6 мая. чӣ кор бояд кард ки мубориза бар зидди қочоқи инсон тақвият ёбад ва мардум фирефтаи қочоқбарони инсон нашаванд? агар чӣ қадар ҳамҷоба кор бисёр бошад фикр мекунам ки шаҳрвандои мо ин қатар дар он ҷо намеред.